nihin December ni hi thong ni kulali da Hakha post Thawng Chimnak sham kan thok changlai Hakha le Tita kar SAC Ralkap Sakhan Pali CC Ralkap ni an Laak Hakha pong le timit kyang kap a SAC Ralkap Sakhan pathum chu Chilen chawza Ralkap ni November ni somthum a an lak than e Hakha le Tita kar a SAC Ralkap Sakhan Pali an lak chang tia thai asi Kiam tlang pu puak nak tlang le non tlok bau I a mi ral sang Sakhan kan lak timit lei a chun kaiwan zuang long atang tia CDF hroi tu pakhat ni da Hakha phosa achim Hakha than tlang lam kiam tlang I raw wazung timit thlaipong non tlok bau le pu puak nak tlang SAC Ralkap Sakhan pathum chu Chilen chawza Ralkap phukom ni November ni somthum a an lak I Hakha le than tlang kar I abapi ngai mi SAC Ralkap mun khwarnak pointeri Sakhan zong November nukuleninga a an raklak ral sang thong cham pakhat ni ka daunak hi afak ngai kan ma lei zong betakte in kan itim I pathian thong in atling tu chun ka daunak a SAC Ralkap anung in kan tlai mi antam siam nam kan lak mi di lak zun som rukleng asi ka daunak adai ri lau tia November ni somthum zan lei a achim SAC Ralkap somnga shong ni an nga mi kiamtlang Sakhan la ka daunak a Chilen chawza Ralkap ni SAC Ralkap tampi an Tlaihnak siam nam zun somli le kwanzan tampi an lak tia kan thai battalion commander tal in Ralkap officer pani Palik Major rank pakhat an thi SAC Ralkap Hlaing ni siam an chia I Hlaikwa anung in kan Tlaihnak Sakhan chung a ruak hlai khat kan hu atang mi tlompal an kong tu chu kan chim khawri lau tia CNF CNA in salai that ni Chilen channel a achim timit lai ka daunak a RPG 60mm siam ngan le mai thal zun hlai ni an lak chap I SAC lai Palik officer tal in ruak pali mu an si tia kan thai timit kyang kam song sang chu SAC Ralkap ni fighter jet le woi 12 van long in Pehtlai in bomb athak tia thai asi Mindat Khua a SAC Ralkap ni in Pehtlai in an Khangh Mindat khochung sang number 3 a mi in pol chu November ni somthum a SAC Ralkap pol ni Pehtlai in an Khangh na tia thai asi tol chung mi pakhat ni jinglai a an Khangh chap I hunthum in mai akang aluan chiani tlompal a khan hi sang a hin SAC Ralkap pol ni voitampi in an rakhang chang tia achim SAC Ralkap ni in an khangnak zone hi Mindat Khua ni tlak lei sang I mengthum kai a umnak hun a asi I atu hin chun voinga leng an khangnak asi chang November ni kwa thok in Mindat Khua la ka daunak chu CDF Mindat tal in Chim Brotherhood ni an thok I chuni thok chun SAC Ralkap ni Mindat khochung in tampi an khang I ni hin ni tiang a in zakhat leng an khang changlai tia an zoom Min ong han Tlaihnak Nawl Chuah in an Halmi NUG le K2C ni an Dirkamh Valai Hua Becainak Zungpi International Criminal Court ICC ni Min ong han Tlaihnak Nawl Chuah in an Halmi kong he Pehtlai in NUG le K3C tia au mi KNU KNPP le CNF ni December ni khat a Dirkamh nak cha an Chuah SAC Ralkap ni Rohingya mi phunpol chung a tuksum thanon nak le nushin chawo buar nak aphunphun an tua mi kong a min ong hlan tlei kho asinak nga warrant chhuading in November nukulenisari a ICCC ni logic Karim Khan ni helnak atwa NUG le K2C zong ni min ong hlan tlei ding in helnak an tua mi an Dirkamh na kong an langtar I min ong hlan dan tat kho asinak nga fakpi in kan izwam velai tia an langtar chulong selo in Myanmar ram min ha chung a tuksum nushin chawa buarnak Pehtlai in atwa tu SAC hi UN in param na le volai chungbu na ni Pehtlai le kom ok asalautia NUG le K2C ni an langtar chap min ong hlan tlai ding in ICC a Nawl an halna kong he Pehtlai in SAC ni chun Myanmar chu ICC chungtal asilo sa a kan chawhlang lai lo tia theitarnak atwa